Seti Kikuni ati sindi umunyarwanda wo kugira ibyo njya kubaza Perezida Kagame. Uyu ni amagambo yatangaje akomeje kugarukaho cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu nguyu akaba umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aho yatangaje amagambo aremereye cyane ari nayo yakomeje kugenda agarukwaho, anashinjwa kuba ngo ari umwe mu bashobora kuba bafitanye umubano wihariye n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko afite ahahuriye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na politiki yaho muri rusange. Uyu nguyu yakomeje kugarukaho cyane nyuma y'uko agaragaye atangaza amagambo akomeye kuri AFCM 23 avuga ko itagomba gufatwa nk'umutwe w'iterabwoba, ahubwo avuga yuko ngo M23 ngo igomba gufatwa nk'ishyaka ahubwo ritavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko ishyaka rifite igisirikari. Ni ibintu byakomeje kugenda bigarukaho cyane. Ibi ngibi rero Kikuni yabivugiye mu kiganiro cya Space, aho yaganiraga kuri X ni ikiganiro cyari cyateguwe n'umunyamakuru Stanis Bujakera. Rero agaruka ku kibazo cy'umutekano muke umaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kikuni yavuze ko abadashobora kubaza Perezida Kagame Paul ku bijyanye n'ibibazo bya Kongo, ahubwo ibisobanuro byose bikwiye gutangwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Yagize ati ni Tshisekedi wateza akavuyo kose, ninjye sindi we kandi sindi n'umunyarwanda ngo njye kugira ibyo mbaza Paul Kagame. Iki kibazo nshobora kukibaza Perezida Tshisekedi gusa, twageze kuri ibi dute agomba kubidusobanurira. Kikuni rero yavuze ko imbere y'uko M23 yongera gufata intwaro, bamwe mu bayigize bari bararekuwe cyangwa bagahabwa imbabazi ku byemezo byafashwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Rero yanibukije ko abarwanyi ba AFC23 bamaze amezi 18 bacumbikiwe i Kinshasa nyuma yo kuva muri Uganda, yibaza uwabibemereye. Rero ati ninde wabarekuye binyuze mu iteka rya perezida? Ese ni Kabila cyangwa ni Tshisekedi? M23 icumbikiwe muri Uganda, ninde wayicumbikiye amezi 18 Kinshasa? Ese ni Kabila cyangwa ni Tshisekedi? Rero uyu munyapolitike yanavuze ko ibyo Tshisekedi yagendaga avuga ndetse n'igihe yageragega ku butegetsi 2019 icyamurangaga cyane cyari ugushaka kugabanya ijambo rya Joseph Kabila. Mu magambo ye yagize ati Tshisekedi yagiranye amasezerano n'abantu bose yabonaga nk'abanzi ba Kabila, harimo M23 ndetse na Kagame. Yasohoye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hafi muri SADC ayijyana muri EAC, kuko kuri we SADC yari ya Kabila. Kikuni kandi yanahakanye imvugo ikoreshwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ivuga ko AFC23 ari umutwe w'iterabwoba. Ati AFC23 si umutwe w'iterabwoba. Umutwe w'iterabwoba ntigarurire bice by'igihugu, nturwana n'ingabo za leta imyaka myinshi kandi ngo ujye mu biganiro na guverinoma. AFC23 ni umutwe w'abanya Kongo ariko bari ku butegetsi, ariko witwaje intwaro utavuga rumwe n'ubutegetsi. Kikuni yanakomoje ku miyoborere ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi amugaragaza nka perezida w'umunyantege nke byanga bikunze uzaneshwa. Ati rero mu magambo ye nyine yagize ati Perezida Tshisekedi ni perezida udafite imbaraga, ubaho mu bwoba buhoraho, ni umuntu urangwa no gukeka buri wese tuzamunesha kandi tuzakuraho ubutegetsi bw'iki gitugu. Ubwo rero ni amagambo menshi yagiye atangaza muri iyi space yo kuri Twitter, yagendaga aganira n'abantu batandukanye. Amagambo rero ya Seti Kikuni ashobora kureberwa mu nzego ebyiri imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rw'umubano mpuzamahanga cyane cyane n'u Rwanda. Ingaruka muri politike rero y'imbere muri
Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Cyambere nuko ibingibi bishobora gushyira igitutu kuri perezida Felix Antoine Tshisekedi Kikuni, aho nyine yagaragaje ko ikibazo cy'umutekano muke muri Kivu kidakwiye guhora gishyirwa ku Rwanda gusa, ahubwo ko abaturage bakwiye no kubaza ubutegetsi bwa Tshisekedi uruhare rwabo. Rero ibingibi bishobora kongera igitutu ku butegetsi bwa Tshisekedi cyangwa bigaha nk'imbaraga abatavuga nabo rumwe n'ubutegetsi, ndetse no gutuma abaturage bamwe batangira gusaba ibisobanuro birambuye ku miyoborere ndetse n'imigendekere y'umutekano. Kikuni rero amaze igihe anenga imiyoborere ya Tshisekedi, ndetse yigeze no gufungwa kubera iby'ubutegetsi bwise gushishikariza abaturage kutumvira amategeko bashinjaga uyu Kikuni. Rero ikindi umuntu yavuga nuko aya magambo yatangaje ku butegetsi bwa Tshisekedi bushobora gucamo ibice ibijyanye na opposition cyangwa abo utavuga rumwe n'ubutegetsi, nubwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi nyine bwa Tshisekedi bahurira ku munenga, si bose bemerana ko ikibazo cy'u Rwanda na M23 aricyo giteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo hariya muri Kivu zombi. Hari abashobora gushyigikira ko habaho kwisuzuma imbere mu gihugu, abandi bakabona ko amagambo nyine ya Kikuni yoroshya uruhare rw'u Rwanda. Rero ibingibi bishobora gutuma opposition irushaho kutagira umurongo umwe. Ikindi nuko bishobora no guhindura uburyo ikibazo cya M23 gisobanurwa. Rero ibingibi bigaragara mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bukoresha cyane imvugo yuko ikibazo giterwa n'ubushotoranyi bw'amahanga. Kikuni rero aravuga ko hari amakosa yakozwe imbere mu gihugu binajyanira nyine n'ibibazo bya M23. Ibingibi bishobora gutuma habaho impaka nshya ku mpamvu nyakuri z'intambara. Ingaruka ku mubano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, cyambere no kugabanya ubushyuhe bw'imvugo zishinja u Rwanda. Yo umunyapolitiki uzwi nk'uyu nguyu nyine nka Kikuni, umunyapolitiki uzwi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ko atari umunyarwanda ngo abe ari we ubaza Kagame ku bijyanye n'umutekano wa Kongo. Ibingibi bishobora gufasha kugabanya imvugo z'ubushotoranyi, bikafasha mu gushyigikira inzira y'ibiganiro ndetse no guha amahirwe inzira za diplomasi. U Rwanda rero rushobora kubifata nk'ikimenyetso cy'uko hari abanyekongo bafite indi myumvire. Ibingibi nabyo bikaba byagira uko bisobanurwa, bijyana nyine nuko kongera impaka muri Kongo ndetse n'amagambo ashobora kugira ibyo ahindura mu bantu. Rero mu gihe gito biragoye ko yahita agira ibyo ahindura aya magambo Kikuni yatangaje, gusa biranashoboka ko hatangira ibiganiro byimbitse ku mpamvu za nyazo z'ibi bibazo biba muri Kivu zombi. Ikindi nuko bishobora no gutuma habaho gusaba abayobozi ba Kongo kubazwa inshingano zabo, cyangwa hakaba guteza imbere igitekerezo cy'uko amahoro ategerwaho nyine amahoro atagerwaho hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo umuntu yavuga rero nuko aya magambo ya Kikuni ari amagambo ya politike afite uburemere, gusa nyine nubwo afite uburemere bahabanye n'inkuru ikunze gutangwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, aho bashobora kongera igitutu kuri Felix Tshisekedi Chilombo no gufasha impaka nshya ku nkomoko y'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi ashobora no kumutera nyine kunengwa n'ababona ko adashyigikiye umurongo wa leta ku mubano w'u Rwanda. Icy'ingenzi umuntu yavuga nuko aya magambo agaragaza ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwayo hari ibitekerezo bitandukanye ku buryo bw'ikibazo cya Kivu, ndetse nuko iki kibazo cyagenda gikemuka mu buryo bw'amahoro ndetse n'ibiganiro. The Quick Times News ni ikomeza gutega amatwi, urakomeza ugenda ubona inkuru zigiye zitandukanye tugenda tugutegurira.